Zanimljiv podatak vezan za Brazil kada je riječ o Copa Americi. Naime, ovo im je 5. put da su domaćini, a u dosadašnje 4 svaki put su osvajali naslove na domaćem terenu. Dobra lopta sada prema Richarlisonu. I Dani Alves, Coutinho ipak pokušao ispod zida, pa još jednom. I te prve utakmice znaju uvek da budu nezgodne za favorite. Evo šanse, odbranio je nekako Carlos Lampe, još jednom Coutinho. Prva velika prilika na utakmici u pada iz ovakvih pozicija. Dani Alves zna i da šutira direktno na gol i sada je to probao, ali u toj finalnoj utakmici. Duga lopta tamo ka Richarlisonu koji pada, neće to biti penala, agresivan je Coutinho. Richarlison još jednom. Na kraju intervencija, mislim, Beharana. Alves levom na drugu stativu, Neres, šansa nova. Njegov centaršut desnom nogom, nećemo često videti, a Tanja ima jednu blažu povredu, ipak je bio spreman za početak ove utakmice. Sada to nije dobro video Diego Beharano. Prvi put bio starter i dao je i gol. Evo šanse, nema gola. Velika prilika za Thiaga Silvu. Katastrofalno postavljena sada odbrana Bolivije. Da Fernandinho, ide lopta na drugu stranu, Coutinho. Nova je gužva, možda naprave veliko iznenađenje i ostanu neporaženi Bolivice. Evo nove šanse, Firmino u sredinu, ne stiže Coutinho. Centaršut tipa Coutinha. Evo nove prilike. Još jednom David Neres ubacuje. Zna lopta ka Filipe Luisu. Evo novog centaršuta, Richarlison je ponovo tamo. Richarlison, tu je sada Firmino, Fernandinho, Casemiro. Lopta u prostor, nema osjeća. Kraj lopte Leonel Justiciano. Malo sporija lopta, doduše ka Daniju Alvesu. Novi centaršut. Neres, Coutinho, još jednom David Neres, pa ponovo Coutinho, je daleko ispred Urugvaj sa 15 i Argentina sa 14. Brazil je veliki favorit, ali rekao sam uvijek u prvoj utakmici. Sada on ubacuje, evo šanse za Richarlisona, prilika je to i nema gola. Velika je ovo bila šansa za Brazil na kraju. Richarlison je uputio jednom delo je već ako pomalo zabrinuto. Evo centar šuta na takozvanom srednjem bloku reprezentativaca Bolivije. Možda tu malo Brazil gubi organizaciju, kreativnosti, ali evo greške i šanse. Još jednom Richarlison. Toliko daleko bacao Marvin Beharano. Padačali dosta loše. Sada David Neres. Coutinho. Skroz na drugu stranu, da vidimo, evo, nove situacije tamo izbacuju korner Husino. Neres, dobar centar šut, Alsona, Fernandinho, David Neres, atraktivno. Zgradova će inače biti održano ovo takmičenje pored Sao Paulo. Delo je dosta teško da mogu da eventualno savladaju Alsona i protivniku poraste samopouzdanje. Fernandinho. Filipe Luis ubacuje. To je preambiciozno. Filipe Luis još jedno. Evo šanse. Coutinho na kraju. Nekako je čudno skočio Coutinho kao da je okrenuo leđa. Lopti nije njegova. Neres. Ide na dvojicu Bolivijaca. Možda malo i preambiciozno. Filipe Luis još dobro postavljen, ipak stiže lopta sada do Richarlisona. Fernandinho ubacuje. Raul Castro šutira. Dani Alves, prejaka lopta, ne može do nje. Richarlison. Dani Alves. Casemiro. Kako je ova lopta imala čudnu putanju, umalo da iznenadi Carlosa Lampe, ne vjerujem da je to baš bila. Firmino, David Neres, Coutinho. Ima na raspolaganju VAR tehnologiju, Neres, potez Firmina, Richarlison u sredinu, traže penal Brazilci, to u dve situacije
Pokazuje da se igra dalje Nestor Pitana, ali podsjećam da ima na raspolaganju VAR tehnologiju. Neres! Gde je prošla ova lopta? Biće korner. Biće korner, ali sačekat će Nestor Pitana. Naravno, pokazujemo to sada i Fernandinho da bi trebalo... Penal je za Brazil, kaže Nestor Pitana. Pošto je pogledao snimak, odlučio. Gol je. Coutinho 1:0. Pomalo neobičan zalet, delovo je malo i, moram da kažem, nesigurno. Filipe Coutinho u ovoj situaciji pročitao je stranu Carlos Lampe, ali je ipak udarac bio pre svega dovoljno precizan. Brazil vodi 1:0. Ako već nisu stigli do prednosti u prvom poluvremenu, ovo je za Brazil idealan moment, praktično sam početak drugog dela. Saavedra centrira, Thiago Silva. Dobra lopta za Firmina. Firmino, dobro je provukao, 2:0 će biti. Još jednom Coutinho. Sada to već izgleda onako dosta lagano. 53. minut. Coutinho postiže novi gol. Kada se otvori protivnik, onda to ide sve mnogo jednostavnije. Nisu uspeli to u prvom poluvremenu Brazilci, ali evo za nekih 7-8 minuta igre u drugom. 2 pogotka, oba puta strelac Coutinho. Vrlo lepa ovdje lopta Richarlisona i u svom stilu. Justiciano na drugu stranu. Prilazi Casemiro. Livaja rekao i Saucedo igrač sredine terena. Neres. Richarlison ide napred. Richarlison na kraju Brazila. I to bez nekoliko vrlo važnih igrača koji su povređeni. Casemiro. Izlazi Saavedra. Gabriel Jesus. Od potere za njim. David Neres. Gabriel Jesus. Šutirat će. Biće korner. Vratim u 53. minutu. Brazil igrati u takozvanom prime time-u, ali kada je Bolivija triumfovala. Za Davida Neresa. Neres na drugu stranu. Šanse, to! Vrlo lep njegov potez, očigledno ušao vrlo motivisan sa klupe. Ne stižava lopta do Davida Neresa, interveniše Carlos Lampe. Gabriel Jesus. Nije loša ideja, David Neres. Za nekih 20 dana odigraće 6 utakmica. Ovdje je Fernandinho. Laka i to je malo i on nestao i potonuo. Izlazi umjesto njega Dani Alves. Biće korner. Se kasnije hvata zalet. Evo nove šanse. Marquinhos se skočio. Pravo lopta ide u Carlosa Lampea. Filipe Luis. Gol u drugom poluvremenu je da Brazilci apsolutno pokušavaju za Davida Neresa, koji polako postaje standardni član. Moreno je ostao na nogama. Richarlison za među njegov pokušaj. Ulazi dakle umjesto Rona. Everton traži prostor, kakav gol, 3:0, sjajan pogodak Evertona. Prvi njegov gol u dresu selekcije Brazila. Ovoga će se sećati svakako do kraja života. A uz to je pogodak bio zaista vrlo efektan, 3:0.
Nije baš puno toga prikazao Brazil u ovoj utakmici, ogromna je razlika u klasi, na kraju krajeva jasno je da će još jednom Everton, sada sigurno sam mnogo više samopouzdanja. Tana ide Diego Bejarano. Ramiro Vaka, pa Leonardo Vaka, prolazi na kraju Filipe Luis.